TV. Niwirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumamosi nitete na mbere bwega ningukugwata ugeni kiri nteto cietu ceru thaa mugwanja narua iri tariki 24 mweri ni Jumatano mwaka ni jwa 2025 mbita Maureen Kinya. Tukiambiria nteto iji a biashara thokone ya Kirua ndene ya gicigo bunge kia Bore ni bachumiritie na kuonania kurega kunganirwa kwao kumania na wagagia bokaria borea a biashara baba bakuga ni bongerekete bonene nkuruki bareorota ayuthi kumania nabo okwaga ngugi na bwatuma bakethra bagitonyera kiri wamba bubunande ni bakuromba abitha baborithi kwethra bagichumiria na gukasa mikanda akiri gutigira kuri nokaria ndene ya thokoneje ni untu a biashara baba bari lazimika kwethra bakinga kurio nikenda kurigiria into biao bitikaiwe amona kinyabo kwethirwa abakiwa gakimutegi ni agutwambiria. Aringi biashara bathokia Kirui bakuraramikikira bakuga wagibokaria na kwabo kongereka wa ntugu. Arankuruki bakuga baringa biashara cio mapema nuntugu kaya gutuga baritaimirwa na mbo tugo benukite bakaringwa ngeta. Yankunoga nkoro mono ntumbwa wagagia bo bwendelete Kirua. Kuruta batu tukiana nje cietu. Ugatrima mara tutrimana na kora nambi. Kwina pickpocketing kuringwa antu ngeta themo akichikinyira no ambiririe ko insecurity chiejire ukethira jogi kurakoro gakinya miaka 40 50 au utetukia ko nyote jako kurawethero ikanyama ka gintu kingi no ntuka ringwa ngeta taoni ontegete odhubu akora nkari ndrata kito na inyaweta ku report issue ithena ndakaja biki jichimenyerete gwata antu na utuku spejere gazira kwa witia Kirua primary au twethere tutombo kagitera guthekiri otuka kumira njira ne ongo akabrosia gwakinya mathaina ya kumathasta gwitou wethere to muntu atomba kugitera untu bokwethera ura kwethere to kwina insecurities nyingi ndakaichi kuringanira ngeta au na kuringana na biashara baba na ati wamba bobo boringia nuntu kembithe batire na wira buru gwategera ibaba kuthiria form 4 witi aja uju baba thiritie college oro bau batina ngugi no ntu muntu tikiaromba gwichuira na ndo thro ija oni ntinde tawaxia tainge ngeta kanywa ngeta tronkwane dia tugeda na eto ngene nyanda kai umbethe uchi onde ichuira ngugi Inyana ba betu nuntu gitumi ba gutu pickpocket ingogi otecio ngugi chiorire thirikari yari o promise ana betu ba bethe ya bereka bangugi thaiyo tengugi inde twere ko yeretu chairman wa thoko eno Martin Mweti orankurukia kuga tetena mantu ja megi kintu kira kiki tuchumbura Kirua kwena insecurity rejere edwa etathire mweri jomwe kwena ndaka chitanirite ndaka imbithe mono pokara nduke kuma miaka 20 mwanka 30 na ndaka uchemba ko gwato no nthai antu imangendi baba jukirwa atu akari mekinya tutekwenda wananchi bajukia njara sheria njara ni chiao no no baba ithie turenda thirikari bagwate bajukirwa sheria ure batirie na itho batathari no ntukwambire thai for the next 14 days twabachwana kinya gecho mwanga tubagwate ara bari na rikinji twino no itukumenya ara bagwichitha irombaro ikire borichi bome station bambirie kuringa patrol tuko kaingo wamba bobo bothira buru kethira kwambikika polisi tiumegoro nau beja batukaria batu akari bakirwa kuru begwa to kwinya
o ura tũmĩtu twaku kaũtunywa kabesa karĩa ũtindĩra gũthũngũma kaũtunywa. Itengo vyetu vya usalama vivati kwirwo vye macho sana. Security yongerwe. Jakirwo twina police post kana police station iria tugwitia either wethero ni askari Pedro Beringa patrol tutikwenda kwaraso twiro twinge themwe. Thirikari kebati tukaria monka wethero ithaithatu na nusu tukero itukaritwe na itwenderete biashara cietu koi bati gokara station yaria nonte bakara station ote mukora yo kauma yo chikie yo verende mukora abenda mende Baringa patrol na and then taxi to ithiru itoreaga yoko kira getenyo maguta ya taxi ra turita kirwa kutokaga agua kira ndingiromba thirikari ongere borichi babaingi Adhi borichi ka imbi kwethera na security ontu kwina insecurity nyingi muno na be vijana ngogi kirwa ki tuya kariba kirwa ja twingiromba kwethera askari babe tu bakiomba kutokaria na kuongera security njaga kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera wero wikendi ni ukambitaga ki Mutegi. Mwerekeria wa TSC ndene ya Igembe North niwe bwana Didone arombete asiasa gutiga gutonyithia arimo na kinya atongeria bange barwangirwa kithomo kiri siasa ranandi bethiritwe kanethiritwe akiuria asiasa baba bethire bakirita ngugi yao na batige arimo baite ngugi yao. Tutachapa kazi yetu vizuri. Bwana Didone director wa kiama ya kuandika arimo ya TSC ntere Igembe North na araebumiritie na kuga asiasa babati kwithira bakebemberia siasa ciao kiri aruti ngui ba thirikari mono arimo. We have no time to defend ourselves. Kwani kuna wengine wanakuja tu ataka tafadhali isiwe mkutano wenu isiwe kwa siasa kwa attack our leaders. So I think you understand there's one who went on retired Mutwati, I was attacked. Na sina nguvu ya kusimama mbele kwa uwanja wa siasa. Agitara siasa kinya gwethire bakwendekana mantoni meye kuraithiria akithomo bati batiri kwethira bakithina mbe na kuthungira kithomo obunene na gwikira siasa ku. If you want to attack, let him attack his own fellow politicians. You understand what I'm talking about, you people? Hata alikuwa anasema Dido alifukuzwa kutoka Igembe. Maisha yangu sijafukuzwa kwa kazi nilikuwa nafanya. Last year I was in Kitui. Kalugo alikuwa right him, those who are here. Please correct him. So, tafadhali kama ni ya siasa wachana wafanyakazi wa serikali. Attack your fellow politicians. Ogwa akiuria kinya aciari na bona anto bonthe bathina mbe na kuwatira kithomo na kinya kuruki gutigira ana bonthe bakuthina mbe na kuthoma bora kwagirite. Na nyinyi wazazi wale wako hapa utusaidie wachungaji. So many children are out of the school. Professional administration tafadhali utusaidie. Kuna juzi mtoto alipotea akaletwa Mrugeni primary. Wazazi wake walipatikana? Oh, very good. Tafadhali, there are so many things happening outside. Leaders tusaidiane. Let's take Igembe and Mutwati a step forward. Kuma Igembe North, Peter Nicholas, Chabare. Nabo biashara thokone ya Charia ni bachietetie bateta mbere kugita ugoti kumania na thoko ije kwithirwa ikithuka bakiromba thirikari kubekira kabros bariuga magita jara maingi barienderia into biao ntakene riria kwaura na tiri ne riria kuri na riuwa rinene nande ni bakuromba gavana Mutumantu ithinkia kwithirwa akibariungira nikenda ona oma bamantu buria kuri ndene ya thoko ije. Ugera ito thitherue Charia yetu ikirwe kabros kana teu
na twikuga twikirwa kabrosi twatigire kuri ogoti kana teu na tutiga kuri ogoti tugererera tugacoka kuri ogoti ra tugekirwa mbio na ndi turuga turana kuona kabrosi na tute keri kabrosi tute direte drainage tute andekeri antu bara bakutheria tute ekoro bara batiti bande ne bira bia thoko antu beto tari ate onete kuthera bauti tutegita license na tutere access kiuga twarega gwikirwa kabrosi ri tutegita taxi basa tutegita na tukerwa itwandire kugita taxi kena twikirwa kabrosi bado tutwire kugita taxi egita rinene atwambe mwana ate kairwo ngu ate ciari turenda mwana ochari aciarwe tumwikire nguo na wai kabrosi twina thina stage ana beto bara bena ngari aria baikite ngari njirene turere kathiria mbureki mwena mojo wiru mokondo ria ntui na kwa iko to mitokoromba batu itonu aria ngari cieto igaikwa stage mwechi wale kwa nimutongera magezi wale athure na kura ogwanwije nala chirengere babwa tokibuna na chengere ejenye mbabwira na bwambonelie twele twale na nala jiwe ndwenye njere nala makabuli jale nala zokwere tijani gotwairia ni town area erita ogoti burabo nene sio wa trend ejere ajara twira mwanga nthia yuriaga ogoti buria bunene ndene Emero County iringaringere nirwe na ndeno nto batwe itwe torita ogoti burabo nene inabweta itwere bira twathigerwa kwebyo kana gotebyo kwebyo ntebeto kana gotebyo na ndo anathikare ntwithinkia turenda kuwa ngabana wetu no twamwera kira na tukwenda imbio nede tario ne totora metorone na marinyene kinya twari atekero turi andu bawe amenya batu aturi andu tumwera ngira ndie getete atia twithinja je ngabana itomugata mbaru itogwata mbijewe itogwata njoke eja ni mojemane jari abo twelete mojemane ya wigo tukolega manuje yuka ere ai na aru ankethe wante na munda ninga kwira ko nti ona kuthikwan na tari aje kwena mbio kwena makaburini tari aje kwena stage kwena marigiti na kwena thoko era tubati kwethirwa turi ito nenkerwa kieto. Spika wa mbunge ya kaunti ya Meru niwe Ayub Bundi ariuga mubunge wa Central Imenti Kirimango Shine ni agutambia nteto chia urongo kiri akari atena kumenya baria baire kawa kiri factory ya Kaongo na Mariene. Nkuruki na kuga Kirimani akuringithania Wambabu na musiasa umwe ntereu uria uri na munda jo munene jwa kawa unto Bundi ate kuigwanganiri na Nkuruki Ayub na ndino rete Kirima kwethirwa ageshumiria kiri muingi na ethirwe agitariria nikini untu aithanetie antoba wa kuga ni abaije na ne atumire ethirwe akiringa riboti kiriborithi. Uju ni Spika wa Meru Ayub Bundi akerotera ndwariria kuga tichiaritwe ni mubunge wa Central Imenti Kirimango Shine kumania mantuja wa Mbabo Kawa kindwaria mbigitwe Mheshimiwa Kirima akiaria muno kuhusu mantuja wa Mbabo Kawa na mbere Mheshimiwa Kirima romba kura na njira yagirite ote wakanto marieta ntaka ni onto kawa kamwe Kaongo kaimwa kajura jungi kawa kamariene kaiwa mwaka muthiru na ikethero egitaronde riu noije Mwambo Kawa no wana Kirima nongwetikia no batukithoro itete kwa police ukandika statement ukuga Mwambo Kawa ingania na nuye nara Kawa kaugeki na nuye nara Kawa kaukenderwe na ora kajuka yukirwe na number 2 kanogeta ki ene Kawa ukabereza imbije Mwamba Kawa kenwe twangania na Kawa kayukirwana na geta kendwa kuna kuringana na Ayub Bundi agwituka jotha Kirima na kumenya antu bara bajukite Kawa abudi gutakindu angisho karia nikenda kuringa report iji kana geta ki antu bara bai Kawa nikenda bera uma ndenda antu bamenya ikeja kwithirwa
utekwenda kuumiria nteto ira wenda chocha wamba bakawa ene no gwita nthiguru nayo kiuga wamba bakawa, then it means mwamba ura munene okawa yo bwana Kirima na ndenda wereza antu ura wije no ntugo kuanwije eresa jara wije barabare kiruge bangania bare kirwe barabetre ngania ba betre no ntubakena na kinitiga kwa ba upinga kura 2027 kiti kya mubunge ikya wananchi na Ayubu akaronga magite kya mujumbe 2027, lakini yankwenda kwira atiri tetuchio ndo gwitokea raia nkwira uni ndi Ayubu nkwira tiga gwita mucemanio na waria itagwa police o report ugi atiri ngania na agwati na arekeru ngania na aringiro transfer ingania kou akiuga we nä rute mwistari jwa mbere githwakira thirikari itigire ukaribu kunganwa mono kä å rimbo bobokawa kagita kada arimi bakutha bagiketha na nkwereza bwana Kirima ugwe manto ne jakawina ndo kwaria manto akawa nonto okugwa kiri antu bakwenda gupinga na no kona muntu ene inyankwira uni igitariria twaroncha sub county South Imenti na ari goji iyo ndari muntu mbere ndi Ayubu kwaririria mantu ja insecurity na wamba wakawa Professor Kithure Kindiki gitariu Minister wa Interior na nyo twetekanirie ya kwamba ati kawa konde kaya escort ya police na arimiria baketha bakomia kawa gaikwesto bakaya wa security ya police akiuga we ni murimi okawa na kinya natumite mogaruku ja maingi jare gatethiri muno murimi okawa uni ndi Ayubu nkwira ndi murimi okawa na gwatiga ke muntu ngi utethetie arimba kawa kuona weru bura bonete mwanka narua eta wa Ayubu na nkwira ati uni ndi Ayubu na district ombunge Meru no untethetie arimba bakawa kubachinjira shiriri nkuru cia shiri njeru nikio tumankwira watinda kwa iriantu mantu na jakawa kwou uni mutemuntu gambita mathoganio na jakwa kugeria guchwa ntaire iria mwana wa Bothuguchi na Mumeru akomba kuongera kangotore kawe mukone jwawe kere Kirimangushini ati biri komakwa nonduba kwa karoma kitike mubunge indwe kabiri kumira kirantu abera kwa myaka 8 ngugiri kwithwa kibiritira na myaka 2 nilikobeterete neke ya kutho ikuromba wako gitiga 2027 ikubu kunogia then kwere atiri kura ikaringo na antu Bothuguchi na kwire dina uma antu bakamika decision lakini tiga kuigua kugia maruru no ntu bwa Ayubu kondikiria gite kiawe but aria nteto iria uyigatethia muntu Bothuguchi era Bothuguchi mbio bathirite ndene myaka 8 na myaka 2 mbio but otigeria ukabathithiria mantu ya Ayubu tigana najo na uni ndi mwananchi wa kawaida na ambitera mwananchi ngugi Muthuri Muriuki Oro TV tana mbere kuthingatira nteto chitu nchokerete nyuma ya kagita kati kuraja nkoretere nteto nkuruki Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 1500 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool,
flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm, ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. One day, you will eat, walk, and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? Go close to take control over the hearts of empire. We ni mnoma sana. Ngukugwa togeni oringi kirinteto chietu cherutha mugwanja ngichokera na chionkuruki akaribau ki wardini ya Kego ya Ntubocho Igembe South nibonanitie kurega kunganirwa kwao kumania na barabara kuthuka bakiuga barabara chao itigwitikirika ni untu chiathondekirwe bobo inande ni bakuromba atongetia bao kwithirwa bagichumiria na kubathondekera barabara iji. Dennis Mugendi ni agutariria. Mapambano kabago ni akariba ntura ya uki wandini ya Kego ya Ntubocho Igembe South bokitie mateta igurure MC wao Timothy Motwiri ure ijikene takabako kubenyangira miunda yao ekite wirane bokuthondeka barabara indi kirigarania nyumene abe kiramujwa andi anto achangarawe untu barabara yinandi twikite asara inene kiribo bindi aretie ibarabara yenyumetwa areyere imu wato turire atura barabara mu asoke agira tumora mtunini na miunda yeto bathukangetie yaoni nya kitrakta kiararita kwa musiki thukangeti into byakwa beni nkobwethirwa mbi barabara kwena barabara imbinge sana sie budget 24 mwakene yoyo kuthira mwari yoyo etandatu na imwe itaomba kwanjeria na ire inge cianjiriretie ibwethitwe shode yonto for example ire aeterenya post Facebook arawa kuma uke primary mwanka Kenyanka akuma uke primary ni KTDA tora otobwetheria barabara eu ke public participation twekerete barabara kuma antukota wakonto mweka mwanka Kenyanka na esoka extend mwanka Ronchi na marenge mwanka watana na Kirone lakini kuma konto mweka kukuonde ni antu abikibiki batora au sienjera barabara bongwa tomuria ciore bibi onde no nto ationekana akawa batwe iroritho no maskini twe nabuo mwanka ruare kwemete twatutite njirene kene njira ya expanded ruare watakie njirene we tisi ye thingo eritikuo anga imbesi iguri wakuo anga nyumba ng'ombe tikuelewa uni so mutweri gaba kona acio letwa ateko mibi kwendelea Kego ya Ntubocho wali na ateko mheshimiwa kawa iyo nkori MCA ore kaire MCA aina gani twamunyirire we netere ko liongana ari ana uo na nto baraba ina bio
ari ya nanto bara bai nabio atienda kuona maskini na no maskini ne batu twamurita tukiwa atorita muntu maskini atokeri kuma bakuthura mutwirika bako bare athirote murandi no jumwe thirikari ya kaunti ya Meru jumbi kugwetanura nawe kana aikumiria na tiga u atwire ikubere ingabana uria arari ku batagwatanaira na ndi bariwa nonenie utebu wa kuthia bogite tontu kuri na ngavana mweru na ikyo bakumwira mwana akirira akaigwatia toi tukariye koroba keo yanto bochi wandi utebu kaba kwa atubwithiritie no ntumatanite yari ara yatona inya wo shugulikira tukamatange kurusia tutu yatuke Methodist kana twa bike general lakini ugetha dispensary reto isawa na matanite ya isawa gekurusia tunyititwo kurera twana nturene no ntuibaurare no ntu kuthena nya means of transport njira nimbe na mwaka yo kurari na budget ere bati 1 waka dispensary enjaro etomi ikware na dispensary ya Kandhiari ne bati kwethire thilekeletwe kwena dispensary auge ruare miari giokuka e matanite atwakairwa kioi health center ni ari antu amane ari uginyenya kwewa ambulance mwanka ruare ni thondi we mpugo etaguo ekono betu at least ibarita sekioi na bakaye wana bagenda maboko turete wita kiki injection ire goneka na mawana ara ambere muturi ga bagwatire daga na wanta moto kwira ruto batu getha gombe kana tuswa formula ekuimpeach ga bako kabagwa kwenda kwira kabako twe kuthura wa utibio ware abinya ngwe wikirota bosi urira lakini ruare watu kuthurira itwa twe maskini ro kuthura othamira na nyuki ni oria Airbnb ikwatura development ro bwithiti yake kuma to kuthura ikumathira rutano na turenda 2027 ruro tukwenda rukuringira kura ya tukwenda omwira atiri no theri akuri one time inya one time no ere guthira so inya tukona bo tombo amurite inya next month ukaombeka ndetha ndi muraini no mbere kuwa na ume no tutebu tutethe Dennis Mugendi weru weekendi nturene ya auki wandini ya Kiguya Ntobochio Igembe South County ya Meru. Gikundi gya kurithia njuki kaunti-ini ya Meru na rietwa Meru Universal Bee Farmers ni bethirite bakiamukira mauritani jamwanya ejegie urimi bubu ntere cha miathene Tigania West aria nkuruki nthukimbithe bethirite bakirombwa gutonya ndene ya urimi bubu na gutiga gwetera ngugi cha kiobi ciake kagitene ukaukinya thirikari ya kaunti ni rombetwe kwigika urimi bubu. Gikundi kia arimi banjuki kaunti Meru ikomenyekana na rietwa ta Meru Universal Bee Farmers ibaumbite kuigwa bari na ntuo ya kurutana mantu makonenie na urithi bwa njuki ntere cha miathene gicigo bunge ya Tigania West na aramwe no baumbite kuba bakiuria thirikari gutigira ni kubatethera kiri urimi ubu kenda bukomba kwa bugukira kaunti ya Meru twamenyere thai urimi bwa njuki butamenyekana Meru na nendi tukwenda kumekie tukwenkarenji aritoa amemi na arimi ikenda turima njuki no ntu bambere bwije njuki indawa njuki bia kuria na njuki nitatagia bia kuria muno ribu na kimera mundene na incho ni kugurwa bwega lakini itukwenda kwenkarenji arimi bari manju na incho no ntu imagine kilo emwe na incho thai eriuma chiringi 800 shillings 800 shillings ki murimi ura urimite bwega umichungite negethera ni chungi bwega tikari ke otwa support especially atwa into vira biku biutuma tumbo chunga na incho bwega kethia ni machine ira kethia ni ku improve kethia ni utwa kinya mau yara bwega nukumenya tuka improve na tukona na incho nyingi na tuna na incho nyingi tukomba kuona mbezinjia kumagira arimi bakomba kuona mbezinjia inarurithi bwa njuki no bukonekana bwitethire kinya arito kirima cukuru kuringana na mathomo makagita gaka wa orudi oro mixed day endete tarito bakwao ba agriculture nigenda bathomba urimi bwa mau bwa njuki githomo ki kana mauritania atoritanwa ya maana muno nontu mwaka yo Kenya National Examination Council project ile twete ya agriculture ni akurithia njuki imwe ya kurithia njuki na kwa andamiti kuwende itukua iboya sana tukuthoma sana manto ya miti na nya manto ya urithi bwa njuki kuringana na ataramu ba urithi bwa njuki bakuga untu bu butetheire kinya kurigire mirimo emwe no ndure urithitie njuki utio tumira ndawa che kubwirira mono untu bu kurigire mirimo kinya kansa kaunti ya Meru
ara tugomba kurutana arimi betu mantu ya njuki na njuki tugwatathanite na mantu ya environment kenda tuketha twina environment njega kwina bira tukuria na tutumia na anja cietu tuya kwa ile mirimo mingira twinio itukubiyire twa imandawa na ndio turi arimi banjuki turawire tuye turitane arimi betu mantu ya wika njuki ndio wikite njuki ututumia ndawa mndene yoku kenda njuki ikomba kona bya kuria no like maro yara mndene mingau nchabi ya cietu twanda inya rwathangi na nkengechia bibi onde bithabia na maro na yatumika njuki kuchwa bya kuria byo nende ndirawe na yura kumndene ukare utumira ndawera uketha wina nya iribia kamndene yoku ni untu utumira ndawa nontu mbeombithi bakuru kinya kwithungira kiurithi ubu nontu butetheire bunene bantu wetagira nguiche mobichi bakaibandika bebo nontu bwina kanyamu gakubua. Crisis of employment hii itawapa sehemu ya ajira na itawapa nafasi ya kupata ajira pia, and it will give them and encourage the rest of the youth, and I encourage the rest of the youth to take action, and beekeeping is a good venture. Tuko na project ambayo tumefanya na CBU inaitwa Kwani Songa Mbele ya wanakijiji wa pale Adhwana, ambayo tunatarajia ku-launch mwezi wa 6 pale mwisho. Tuko na apiary ya mizinga 80 ndio tunaendelea kuona kama itaingia nyuki ama nyuki zita colonize. Tuko na furaha sana kwa sababu hii ni ukulima ambao watu wengi hawaja embrace, lakini tunaomba ya kwamba wanakijiji wote kama tunaweza embrace ukulima wa nyuki. Kaunta Meru ni gukurukira ward administrator wa ward ya Kianjainwe James Mururu bagua bali tayari gutethera ikundi tege kenda kuthina mbere na kwibukiria nkuruki na muno batu tu county government twenda kuona bwana Samuel and your group proposal ike ya narabu tu raimbi bokwenda as farmers kedre ni maogo maybe keda boginya process itero process bokwenda machines na into bingi so ankwenda obwira ndwamirite governor rutererwa rokinje want tuketha tukiritangu pamoja na kina Samuel tuthire tukiritangu pamoja na ingwetikinya thai kimurandi yo twapo support bra kuombe kiri potera ndo cha Weru TV kumantere chatigania mbeta wa John Mviga. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro nethiritwe akiromba kamiti ya ukaria ya mbunge nene kwathura kigina kia okiumia kia gutethia antu baria bekaga ukaria maturene, akiuga thirikari nethiritwe ikibetezaniria bonene. That huge amount of money. Even chair, the speaker was looking away that for abuse. Mheshimiwa Gakiri, they have to be given money. Right? So, yeah. So, but you know, that million in executive order, which normally where the money goes, I think we made also the insurance of anyone. It is for all of us. So here we have a very perfect opportunity now because we are doing the real yeah. So, but you know, that million in executive order, which normally I would highly request, Chairman, please rearrange the budget for interior, kindly, and administration. The highest priority that we may have in security operations is actually village elders. Security operations is not about guns. It is also about information. It is about cohesion. It is about administration. And at the lowest level, the village elders do the work. And I have actually done the math. 2,000 is not sufficient to pay village elders per month. I actually thought you mean per week. Because if you pay them 2,000 per week, we only require 10 billion shillings in a year. And if you look at the monies under O&M, security operations, it's almost approaching 10 billion. The priority must be village elders. So that already we have a law in parliament. By the time it passes, the expectations of all the 100,006 village elders in Kenya is that we start paying them because they've been volunteering for all those years. I want clarity from the chair because I see you oversight some of the offices that are involved. Every day now we have Arabes. And I have actually tabulated, I see, the money is being paid
because it's like payment in those Harambee, is averaging 10 million in every constituency. And clearly, flipping through this budget, I can clearly tell you where that money is coming from in the votes that you oversight. My request would be, instead of the Harambes every week, why can't you budget 10 million every constituency? All the boda and women groups are sent, as the CDF is sent, other than disturbing Kenyans every day in a Harambee. Because this money is coming from these votes you oversight, and if you need clarity, I'll give it. Mubunge wa Manyata Gitonga Mukunji ni achumirĩtie kũrita mũkana kĩrĩ county commissioner wa Embu akĩmwĩra atĩ agatũma athamwe ndene a county Gitonga arĩtie Bobo akiuga county commissioner ũcio nĩ aregete we ethirwa akĩgĩta mĩcemanio yawe mũno akĩnenkanĩra ngerekano na mũcemanio jwawe jwa ntuku ya igoro na arĩa arethiritwe akĩngwa kagita karĩa aretĩte mũcemanio jwawe jwegie kũnenkanĩra basari. Rita Mwaniki nĩ agũtũmenyithia. Maondo mama makuga ati ciana cia cukuru ciuma mũcemanio wa Mukunji. Niĩ mbogete gũteithia cukuru wewe county commissioner. Na nimeambiwa hiyo oda imetoka kwa Kindiki. Wakati umesema mkutano ya mheshimiwa Mukunji isikuje hata county commissioner. Kwani mimi nakuja kukula county commissioner? Kwani mimi ananipea chakula? Si mimi nakuja kufanya kazi yangu? Na watu wanafaa wajue kitu moja. Watu wajue kitu moja. Mimi nimechaguliwa na wananchi. Mimi hii mchezo ya mtaa sitaki kwa sababu wananchi ndio nahudumia. Wewe county commissioner kwa sababu ni mara mbili sasa nimesikia hata umenyima watu yangu nafasi kwa mkutano. Mimi nakuheshimu, naheshimu all the national government, lakini ikifika mahali wewe unajaribu kugawanya watu yangu, mimi utadeal na mimi direct na nikakutuma mpaka huko kwenye ulitoka. Wewe hizo orders from above. Hizo orders from above. Mimi sitambui hizo orders, natambua hao wananchi. Na msifanye tuseme tunaweza fanya kazi bila nyinyi. Mimi nimekupea onyo. Kama iko shida, kuna mahali unaona Mukunji anafanya maneno yenye unaita upendi, muite ukae chini na yeye. Kwa sababu mimi ni kijana wa kusikiza. Lakini ukicheza na kazi yangu, hii kazi nimepewa na hawa raia, tutaonana na wewe mundu go mundu na nitakupeleka mbele sana. Nabo atongeria ba monania za kaunti ya Meru kana show ya Meru ni bethirĩtio bakithithia mũcemanio na agwatĩri ba monania jaja nebo exhibitors ni kenda kwaranĩria na kinya gwĩka mĩtaratara yonthe ya ũthuranĩri bwa monania jaja arĩa monania jaja ajakambĩria tarĩki 28 mweri June. Thimu ya this year mantu ya climate smart na mantu ya trend initiative. Climate smart angiri Meru ya county ya Meru. Our main economic activity randu twitha ni aranene ni agriculture. Nkuruki antu 80% of our people rely on agriculture for their economic sustainability. Kuikatu kuya the theme ira twenio this year. It's very well important kana ni gwitaniria boya na moroto yetu yura twenayo thirikari yo kuria urumi ndene county ya Meru. Mantu jonye ija thiri ukona twina bangu with exhibitors bai bo baleta into bya tweja kuona twina antu twina exhibitors ya nkurukie 40 ko mutongo ikoni mantu jonde ija thiri iwetera akikoromba murungu tariki 28 ikinyana ingutigira kinya bobwega. We are talking about climate smart agriculture. We know that all of us, we are facing global warming. The environment is not so well good with us. So we are trying to inculcate a culture of doing agriculture, but in a very smart way that conserves the environment. So the other component of the theme is trade. All of us, we are aware that without trade, the economy will not grow. So whatever little that you do towards improving your livelihood,
we categorize it under trade. So we are also expecting a lot of exhibition on trade, so that at the end of the day, Meru County at large is improving, will be improving in terms of economic growth. And finally, all that effort that we are putting together, there must be an element of sustainability. So how do we sustain the smart agriculture? How do we sustain the trade that we are doing? So at the end of the day, if you come in as an exhibitor, we are expecting you to display all this theme or the elements in the theme, so that those who will be coming to your tent are able to learn something they can take home. Turi na product inthongi injega na injero ira turi na cio ciekie mwaka jojo na itukugwata ugeni arimi bonde na kinyakari bonde ba Meru na biashara kirisho ya mwaka jojo Capital Sacco tuketha turi ndene na turi ndene tujuri na kwa weja nene show eje ukenda ithira wina expectation kana withira wina wirigiro ati Capital Sacco weja ukomba kwithirwa wigwata gintu kana withoma gintu kumania na show ya mwaka jojo kukurukira Capital Sacco. Ngatho cia mwanyi kugwatanira na bautu ikire nteto cietu itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV mbita Maureen King.